mun sang atanga INP Mizo channel subscribers tele subscribe lo po a lo ngai thave thin tu te inza in ni thar chi bai le vek ule voin hi February ni riat ni lai ni ania Myanmar lam chanchin langsar zual nizan anmani lam sana a zandar som khenga kan mu thei ang toite te in kanan soyanga atop khengin in longai thale theu don nia Chin state a hrisel na lama thok tu anin dai talo hle nia soyani ram aboi ta ka chuan aboi zual na lama hian sarkar na thok health worker anin dai lo thina an CDM tak deuh thu pawangin khoi mun ma hi hrisel na lama in enkol na tha a thailo ti chu chianga mun puilam an zia deuh zel Chin state po hi hrisel na lama thok tu anin dai talo hleya din mun thalo taka anding mek ne soyani sarkar damdoi in anga phei chuan thok tu anin dai lo ba ka damdoi tha athlem lebok tunma tangin state dang ayan Chin state a hian naw pai le naw sen thi an tam deuh thina chuwangin sarkar masa NLD po khan Chin state lam hrisel na hi ngai poimo in nisang khat project te siamin ma alo la hiala ma se chu po chu borua ka atham ral le ta ni in Chin state lama tlom ngai polten an soi Sakai region wetlet township lama hian tatma somthum pathum na hnuaya suibu khopuya khalaya somli pahni na khamaya som pakhat na le number pariat na te piuso tri hote anwaya sipai som sari velin chuang nia in thenin thingtlang khuwa anfanga nimin khen khan khosom palia chen na in sang ni vel an hal to ni in chulama omten an soi machi tum khuwa phei chu tum thum an hal to an soi dan chuan sual sipai te hian khuwa an lu main RPG le an silai ken an kap ma sapota mi pui hlawa an tlan chiat zo nuwa an bung ruwa lak theya piang la in an ran te po talin an ein an in thina du to ka an suwa sam nuwa khuwa an hal ta thina ni kan balu township pa po February nili le ninga ni ni chunga sipai clearance operation awangin thingtlang khonga tangin mi sang ni velin an in an chua san le hlom nimin February ni sari tu khan khin u township pa mia kan khuwa swal sipai somnga velan lut le a an khomi zariat velin an in le lawan tlan san le bok ton ma chuan mi akan khuai in za vel lek omin mi zanga emo velan nia rambuaya wangin an then khua ten an pan lai laya tona chuan mi zariat chho velan ni ma se mun danga tlan angai vele ta a hetiang hian himna zongin an tlan tamai ani Sakai region kalemiu khopui chim lama Government Technology College GTC anti mai college kianga February ni ruk nimin pia zing lamda ruk vel khan sual sipai za vel in thak tur college bula an omlain PDF laminan boma sual sipai panga an thi Sakai region ta se township pa February ni ruk nimin pia khan sual sipai tele PDF te voithum anin ka pa sual sipai som pasari aya tlem lawan thi ni in PDF laminan soi ati ziale veve Sakai region hi an buai ber ati thei mayanga khoha le ral tlan an tam hlela hian lelama chuan sipai lamtang pu an tlem sot view ni om takani Myong township le Minmu township te hi tuntuma Marcelo an puan na township te zinga tel an nivea ma se heng township pani apo hian sipai council hian P2 seat anti mai piuso tri pol din antum hi ton thleng hian an la puitlin hlei thei bik lo ni in nimin khan an soi Mung Yua a sual sipain civilian luan tan Sakai region Mung Yua township pa sulikung khwale yan 9 chun kho inkara February ni ruk zandar som pakhat vel khan sual sipai ten mi pakhat thatin aluan bungti Mung Yua True News chuan nimin khan soya arak thak le hleni nimin pia February ni ruk zandar som pakhat vel khan North Eastern Command mun puibula alung min dong long chol munatangin sipai som sari velan kal chuaka
nyong pian zau veng tlak lama sapau kung tawar bulak an oma chuta chuan civilian pakhat hi an thata alu an tan sakta ni sipai an kalkian nu khomi puiten an khua an le nu nimin khan ruang an muta a an thata ka hi tu nge ti an soi mai theiri lo an che velami te an in zot kual mek nia soyani chung sipai te chuan nimin tu khan thingtlang kho then khata in phenna na mi man an nei le ni in an soi bok nimin February ni sari khan Sakaing Township Ngyong Pingwon police ke matanga kal chuak te bom an nia police panga an thia midang pani in hliam an tuar na hle bok ni in Mung Yua Revolution Force MNRF ten an soi an ral thuam an lak sak nual ani Pau Township a sual sipai som pakhat an thi Makui region Pau Township a February ni sari nimin chonhudar khatvel khan sual sipai reson phur be ania sipai som pakhat an thi ni in Miaing People Defence Force ten an soi karkalta February nili khan Makui region pakhuku le yisachu inkara sual sipai motor pahni ka ani to boka chumitum chuan sual sipai som thi in anral thuam lak sakani thu pakhuku PDF that battalion ten an soibok February ni sari nimin khan Makui region Miaing Township pa Kainto police ke matanga kal chuak sual sipai te PDF lamin an lo bom ve boka sual sipai pani an thi midang pathumin hliam an tuar bok tin nimin pia khan yita si Township pa bom ne nan lo be to boka chuta po chuan sual sipai pani an thi ni in Paku region PDF how to ten an soi sual sipai in civilian mi pani an ka phlum tanin tari region tayat chong Township pa ngaye khobula February ni sari nimin tuk dariat vel khan sual sipai ten ngaye khomi mi pani ko phiu nge zole ko pain su anti te an ka phlum in dauna chuak khan lova sual sipai ten kong pui zo in heng mi pani te hi an kap tamai ni in mi ta mutu ten an soyani tani tari lam hi sipai an thang le deu anirin om nimin pia February ni ruklai po khan sual sipai in motor an kapa van toy khak takin kum somruk mi Buddhist puithiam o ka antile kum somruk pangami nu pakhat an lo kap hlum to taang National Liberation Army TNLA ten civilian mi zat somni le pasari an chan chuak Sian state hi an rama zau boka anin dai hlom hle niang mak tak hi om le thina ni Sian state marlam Lasu Township huam chunga in zaruk vel omna Jayan khua pitu sit kem anti maya chuan taang palong nam civilian mi za somni le pasari chu ti luina manga training pek ania chung ho an fire mi za somni pasari te chu TNLA nam sipai ten an chan chuak an zinga chon no pang kumria ta tanga tlei rol kum som pasari mi somni hmeichhia som panga le midang puitling som ko le patni an oma an vain zale somni le pasari ni in Jayan pitu sit pol ten an lo kidnapped ani Jayan pitu sit pol te hian kumin kumtira tang khan mi an la thar vea mi hring anin du thori hlea tuntuma an mi kidnap chung te hian KNLA lama zual kovin tanpuina an dila tuntuma an mi kidnap chung te hian TNLA lama zual kovin tanpuina an dila annen an vakap ta nia soyani Lasu Township manyo chevela taang namte hi tunma kumtam takatang to in ral thuam keng pol enge mo hian an lo kidnap fau maya an van duai ani hi an lai nat om thin hle ni tuntuma TNLA lamin civilian an fachan tum hian pitu sit lam chu sual sipai ten thlo na tangin an lo ka pui hial nia soyani bok Karen ni state Dimosu Township pa zayat phiu khobula passenger phur motor pakhatin February ni ruk nimin pia chonhudar ni vel khan bomara puak palta hlo maya amuna mi pali an boral ngal midang pani in hliam na taktakan tuar buk ni in loi ko tan pui pola an vice chairman uong min chuan soi ram buaiah hmeichhia zali chuang an thi ve to
man tok sang ni zasari chuang an ombok thi jinga hian ral thuam le na wanga thi hi zale pasari an ni ti Myanmar Women's Union chuan soi sipai nan ka hlum hmeichhia somsari le pariat thona tanga an ka awanga thi somni le paruk an man laya boral somnga le pathum demonstration laya an ka hlum somni an oma heng te ba ka an pom suala an tha zui zat hi data an lakho mek bok karkalta lama kan soito India sarkarin Myanmar mi ral tlan somriat laya man kan ti hnu mani February ninga khan Manipur State Chief Minister N Biren Singh chuan ama akaw na tangin social media a Myanmar mi som man an ni thua soile hmeichhe paruk le mi papali ni in kalimiu le Mung Yua lama tanga kal an nia niulam ka lama an lo man ta ni US sarkar chuan kumhasa sang ni som ni pakhatta alo ti chuata Myanmar Sipai Council Hremna dan number 14014 nikum thlenga an chelek tak chu Sipai Council in tharuk chung thunei na alak bel lewangin February ni ruk nimin pia khan President Biden a ming sign in kum khat dang an po sei bel vele ti White House thu choi na soi US company Chevron chuan MIT Energy nena share then khata hal Canadian company po hi tuna hi chuan Myanmar Sipai Council sumnar ber oil le gas lama tran pui tu te zinga chiar tel ani vele don ta arang theyang pera in hnuk do ka chuak le thoi turin Justice for Myanmar chuan ange nani US Chevron hian a share nei zinga 41.1% z MTI Energy nena a khal don ni in The Guardian News chuan a soi natural gas le oil lam chi leilung chuak te hi Sipai Council sumnar berani thu kan soijing malmal ta hleya tunma kha chuan total energies kha a thok tu ber ani thina Sipai thu nei na pong la ka wangin nikum khan total chuan a chua santa a chutia total a chua ta ka wang chuan Chevronin aron thok chun zom vele a share za somli aya tam nein share nga ber ani chauta ni Chevron share hi MTI in alei fel huna hi chuan MTI Energy hi share nga ber ani vele ang Sipai Council sumnar an la siam sak zel hi Justice for Myanmar chuan poi ati thu sein ban san ram turin ange nani Canada po hi a sarkar angzong chuan Myanmar mi puite lai nat hle angina langa sarkar noya company te ero anzalen le viau loi si ani hi nimin khan NUG sarkar hruai tu te meeting an thua President Duwala sila chuan thu soin ethnic nam rang te inkara in rem na le lungrual na apoimo thua soi President chuan sual sipai terrorism pai thla ka ni theinan ram chunga sual sipai do pol rang in lungrual na hi chakna ania in po ton na lungrual na le ataka tho ho na a om apoimo ni ati tunma tanga lo om to kol nam inda len na awanga nam rang inkara in riat thiam lo na lo om thin te po kanda bo angai atibok February ni ruk nimin khan ramchung hun ranga sual sipai somthum pani an thi ni in khetit media chuan report adon thua soya nimin February ni sari khan mi somnga le pariat an thi ni na soibok ataka ani chem ti kan fin fiat hei mai biklo ati khati zong khatun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei ani a ngai khatu zong te in za chunga kan lo me